Арбаңыздар жұртым. Амансыңар бі? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аман есен келдіңер бе? Мен айтқандай қылдыңар бе? Ова ата, аманатыңарды атқардық. Қайырға қаттыңар? Жақшы. Жұртым, қағылайын елім, тағдырдың башқа салғанда көніп, бөтен ел бөтен жерге баратабыз. Туылған жерімізге қашан қайтарыбыз белгісіз. Менің бір ғана айтарым ескерге сақтап қалғыла. Байлығымыздың бары бұл жақта қалды. Ал жаққа алып бара албайбыз. Аман есен қайтқаныңар болса, ошоны таап, күн көргілі. Қаяқтан іздейсіз ата? А дегенде аман есен жетіп алалы, анан қалғанын бара көрөбүз да. Алып бақта жашаптыр. Бері қарақан, жалғыз қысын қарегіндей қараған, көз ашықтан айтқанына ишеніп, ал сұлуыны мұнараға қамаған. Қыз сағынат тала чөлді, еңсеп келет көрсемді бұсы көлді, алтыннан да қымбат болып еркіндеп, жараланған. Ал уақта жашаған бір қарахан. Жалғыз қызын қарегіндей қараған. Көз ашықтың сөздеріне ішеніп, ал сұлуыны мұнараға қамаған. Неге бізділарды қайналып келе албайбыз? Ал біздікі емес та балам. Ал елдікі. Кезегі келгенде біз аны қайра елге қайырып берішіміз керек. Жомар! Aç koysınlar bey! Mesler, ne ediyorsun? Bile oturan meslerde. Açıkladı oturan meslerde. Acı. Жақсар. Ремонтты ертерек бейсіңіз бай? Ошоны бүтүрөлдү аткамыз. Анан, ертерек бүтпейсіңіз бай? Сілер ремонт бүткөнчөр менің ачқа өліп қалам бия? Бүтөлдеп қалдық. Ештекеңер білбей. Ештекеңер түшінгім де келбей тұқтыңар ба? Мұна жұманың içinde че, аяғына чейін жашына қағылып ремонтты бүтіріп қоғылып тұңар ба? Емне аңыраясың? Міне концерт көргені шықтыңар ба? Ece kişine akırınlar kıkırası bir hayatta kızım muhtu otur. Құпырайды! Senin de kızın құқтау табы? Жоқ, концерт көрген шықтым. Көр. Құқтыңар ба? Ең баса. Азыр, квартираны көргені бір кеші келеді. Жашына қайғылып, бошатып қоғыл мақылу, ұшы жұманың аяғына чейін. Жалдырап қалбай. Ей, жұманың аяғына чейін бошатсық, анан қайық барып жашайсың? Алтындай оған қошналары бар да, батыр алшат бұлар.
Ой, салам алейкум, қандайсыз? Не қылып жатасыз ата? Заниматься тут. Құрсақты кетіріш керек. Жақында үйленем. Ан үстінде жасмын да. Эшиктен тренировка кылбайсыз ата. Жай. Қарығанда қалжаңда не қылып жүреді тәуелдер сылдыңдайды. Адик, сен деле атам окшоп кичине машык койсоң болот. Жоқ, не қылмайлым мен. Нормально өлемін ғой. Тем более мұрын мен борыч болчумын да. Bir-екі күн барғам деме. Бірақ азырқыға чейін барсамчы. Даже Ақжол Махмудовтың ойын көтеріп жапмақпын ғой. Брай. Жемне бір-екі прием көрсетіп қойайын. Не ештеке қылан ектің ай. Көз тердеп кетіп тұрсыз. Anar kızım, oktattı seni, o bara kızım. Tayının emit, damak casasın. Tapşırdım seni, kodama kızım. Kız. Can, надо подкачаться. Надо подкачаться, надо подкачаться. Что-то атама жаңы үй алып беріш керек қой. Мамамдын да акчасын кайтарып беришибиз керек. Раз. Мамамдын жигити келсе, атам үйлөнсө, экөөбүз кайсы жакка батабыз? Билбейм, эптеп бир жерге батабыз да. Мен ваннада уктамак белек. Зато дайыма гусул болот да. Жөмө бар болсо башка жакка кеткен тат. Хотя бы ошо ордун квартирасына алсак болмок го. Аяққа башкалар кирип кеткен турабы. Бүгүн эс айтпады башкалар келет деп. Ким болду экен алар? Дешил айылда шай өрнөп берет. Тим бойло каракчы, центрга жакын экен. Центрдин несі жакшы? Тим более абасы таза эмес. Ооба, сен тазасың. Жантырчы. Тети квартира эле жаркын сөйлөй я. Дагы эмне болуп кетти? Калыс байке. Жетишет. Мояка жетип кетти. Эл күнүгүн арачылыгын билдирип атат. Окусаңыз муну. Мен дагы силерге окшоп мына бүгүн митингге чыктым. Бул деле депутаттын бир сокасы болуш керек, костюмун эле карачы. Саңар эмей? Бул костюм деген меники эмес. Жөнөкөй адам дедим го силерге окшогон. Бул костюм меники эмес. Мына көрүңөр чоң, мына чоң. Байкемден алган. А байкем Ош базардан алган. Секонд хендтен. Мына. Ой, бул гуси. Элим эмне болмок эле? Кызы чугулат, токтойт. Элдин памяти кызга эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойт? Эч нерсе болбойт, о. Анткени шайлоонун алдына сиз чыгып элдин алдына сүйлөгөн эмессиз да, мына мен сүйлөгөм да. Өзүнүн башынды коюп, бетинди коюп, элдин баарына мен сөз берген мына. Кыйратабыз, иштейбиз, жыргатабыз деп. А сизге эч нерсе болбойт, сизге эч нерсе болбойт. Ишке киришкенден бери элдин бир дагы маселесин көтөрө элекпиз, Калыс байке. А вот силердин тендерлериңерди күнүгө көтөрүп, силердин пайдаңарга чечип, силерди жыргатып. Калыс байке жетишет. Мен иштебейм, мен кетем. Иштебей? Кетем? Каяка? Эй, сени могу деген жумушка коюш үчүнчү билесиң канча акча карап атканыбызды? Сен менден кете турган болсоң, аябай чоң акча карыз болуп каласың. Андай акча сенин түшүңө да кирген эмес. Эмне турасың? Бар иште. Бар. Иштечи. Кечиресиз. Карабайсың көзүмдү. Сүрткөнгө бир нерсе барбы? Не? Могунуң мени сүртүп ал. Дагы кофе алып келип берейинби? Жетишет кофе мына. Мен сизге айткан жокмун.
Сразу коньяк. Жома. Коньяк. Жома. Gitti. Ay, qandaysыңар? Жақсылар. Siz be. Siz kvartirani alayın degen, Oo, айылдағы үйді сатып, шарға көчелі дегенбіз. Сілерсіңір да үйдің есі. Жоқ, мен емес. Ти хозяйка келіп айтып кетті деле, ушу кишилер келет деп. Киргиле? Туғандарыңыз бар ба? Жоқ. Менің ешкімім жоқ. Кішіпейілдікі. Қошынларымды шақырып қойысып. Мақұл. Рахмат. Қыдырбай, қандайсың? Қандай бай? Ей, мен саған айтпадым біле ішпе деп. Ой, бұл кофе алмай. Ей. Не болды? Күчілі? Алдын жатасқандан ауышқа келістір. Не тұрасыңар? Жүрілі кірбейді. Тұшылық па, бай? Не, өкір күреспін, ес қайраған деп бейм, не? Жинді болмашы? Ешкім өлген жоқ. Ана не потеря oldu сұғырамай? Мен мұнда городской похорон қарған емеспін, не керек қазір? О, içi olған, Қоя тұр, чай. Алмаз ба? Жақсылар. Қандай алмаз? Қандайсың? Сау. Қандайсың? Ошо, біз жаңы қошыналар қарып оламыз. Қазір майда барақ тартап келіп тұрғанбыз, қалғанын ертең алып келеміз, Болды. Ай, сілер қай? Башқа қошынлар келген жоқ па? Мека түсінілі. Ана башқалар. Барын әлі жазған WhatsApp'та. Мал салын тейлеп жүрсе керек та. Квартираларындачы. Ата. Емне анам бір подъезді олғандан ертерек келбей, өліп кетпейді да. Ой, Құдай. Өліп қалайын деп едім, тегіліп іштемейді келбедім бе. Жақсар, емне өліп тұр. Балдарым. Еме, сілерге айтпағанда кімге айтам? Құдай қошқан қошынасыңар. Сілерден башқа мен ешкімім жоқ. Мен сілерге бір сыр айтайын дедім өлі. Ес қайран, атакамай, қайдан. Саулыкым. Ешкім өлген жоқ бе? Мен сілерді çoğultқан себебім... Ой, извините, опоздала. Что по поводу чего собрали нас? Тихо. Мен сілерді çoğultқан себебім... Слушайте, если это не по поводу домофона, то я, наверное, пойду. Мен сілерді çoğultқан себебім... Так я пойду? Видите, человеку плохо. Вдруг это его последние слова. Емді айтайын дедім өлі. Мен сілерді çoğultқанды себебі. Естедім. Білесіңер балдарым. Атам кетерінде айтып кеттілі. Тегі Қытайға қачып баратышқанда бір сандық алтын қатып кетішіптір. Аны қаяққа қатқанын ұшыл ұрсаптан білесің деген. Ал уақытта жашаған бір қарақан, жалғыз қызын қарегінде қараған. Өз ашықтың сөздеріне ішеніп, ал сұлуыны мұнараға қамаған. Сонда бізді емнеге çoğulttыңыз? Барчы. Я ничего не поняла. Так что насчет домофона-то он не работает уже сколько? Что происходит?
Ата ошондо үйдү кимге калтырасыз? Атаңның башына. Жанагы чалдын айтканы туура болсо, бизге жакшы эле жардам болмок. Ой, каяктан? Лавушканын крышасы тайып калган, канча ачыкты? Ырсаптарына караганда бурана жөнүндө айтып отур да. Азыр мынакей интернетте карасаң, былтыр эле бир местный авышка алтын кумган табылыптыр. Койгулачы каякта жомукту айтпай. Мен ошого ишенип атасыңарбы? Ооба, анан ишенбегенде эмне? Точно айтам. Эмне чегип алдың беле? Жой. Эмне көзүң кызыл? Конъюнктивит да билесиң да. Азыраак чексең конъюнктивит болбойсуң. Чып-чын эле айтам. Качей. Караган авышканын сөздөрү үчүн кайсы келесе буранага бармак эле? Жака. Кырчы. Бул эмне? Бул жанагы металлоискатель. Фонарик керек да? Конечно керек. Караңгыда да издейбиз да, биз керек болсо. Эме биздин көрөт турган жакта. Аны эмне кыласың? Эми алтынды жерден казасың, андай гүлдөй болуп өсүп турмак беле, ой. Мен кийде иштеп турат да. О. Алло, Калысбайке. О, мен Жома. Жана акча берип каласың, төлөп каласың деп аттыңар беле, Төлөйм. Алло, Жома, сен ичип алган окшойсуң, Жок, ичпейле. Жок, ичпейле, смело төлөйм, анан кетем. Канча керек? Ну, допустим, 50 000. Ой, 50 000 сом, Калысбайке, ерунда. Точно ичип алып турсуң. 50 000 доллар. Калысбайке, смело. Вот смело. Вот мен силерге ошо акчаңарды берем, андан кийин мага жолугуп алып, мен да силерге жолугайм. Всё, давайте, пока, arrivederci. Ошонун баарын, короче, разговор окончен. Диан. Тияқта реально толтыра алтын бар болсучу. Дагы $1 миллион катылып турат. Акта. Ладно. Абай, твоя очередь. Абай. Мам, кашасын даярдап койдум. Тей памперстер болсо полкасында. Ой, билем. Ой, укпайсыңар го мени. Не кыласың аяк барабы? Сүйлөлбөй, бас дегенде баса берчи. Кудагы мейлиңиз, Ай, жакшы барып келгиле. Эч нерсеңерди унуткан жоксуңарбы? Жок, унуткан жокпуз. Атаңар кайда? Кана атаң? Алтын издегени кетишти. Алтын издегени кетишти деп эч кимге айтпагыла деп эди беле. Айткан жокмун. Айттым. Анаржы кандайсыз? Жома, сен мени нянька кылып алдың. Жок, эми Анаржы, кыйкырбаңыз. Жок, кызыксыңар го, бир оз айтып койбойсуңарбы? Эме, угулбай атат, мен подвалда элем. Жома дейм. Мен баары бир кыздарыңды карабайм, уктуңбу? Давайте, Жома! Кырсаң араштыбы? Анаржы экен, О? Не дейт? Макул дейт. Карап берем деди. Эме ого, карап берем дебегенде эмне кылмак эле. Кеттик болсун.
Барын алдың мы? Ооба. Жома мені кидат еткен атып тұр ғой. Жома ғой. Кече мен аға біздің жұмыштан кете тұрған болсаң, чоң ақша қарыз боласың десем, телефон чалып айтты, тап берем деп. Қайғысы қаншасын ба? Көп. Конкуренттермен іштеп баштаған ұқсайды. Андай болушы да мүмкін. Ошонда біз эмне кылышыбыз керек? Жоманын ақшаны қаяқтан табарын білішіміз керек. Ана Жоман бияққа ершіп келечі. Жома. Біздің магазинде құрыттар түгеніп қалып тұр. Bir жерден тоқтап алып берші. Тоқтап ойлы түзіліп оралшы. Білесің ғой, мен жолдан құсқым келеді. Ей, Жома. Жома дейім. Ой, маққу, алып берем, алып берем. Ақырындатшы. Анан еш нәрсе жоқ болып жөніне барған болсақшы. Туар. Бермен. Кай. Ач. Баста. Ассалаумалейкум, лейтенант Муратбеков. Документтеріңіз бар қосып? Байке шаш баратты қылық. Келіншегім төреген атады. Сол, кетөріш. Рахмат, Байке. Ақ жол. Рахмат. Молодец! Сілер бұл жақта не қылып жүресіңдер? Біз еме теге жана... Ес алып жүргенбіз біз. Не, алтын іздемек білек. Бұрананың арқасында ештігі жоқ. Таштар жаққа оралы. Қандай? Сілердел алтынға келдіңер да. Жүргілі. Жүргілі. Daha жақсы еді, жома олы жоқ. Ассалаумалейкум! Қандайсыңдар, алтынға келдіңдер бе? Бияқта ештеке жоқ кеней. Таштан башқа ештеке жоқ. Мына жап-жаңын күреңді сындырып алдым, қарағылашы. Жома. Жома, ач эшикти. Жома! Билем үйдө экениңди. Жома! Жоқ қой үйінде. Көріп отам бе? Ештеке жоқ қой. Ештеке жоқ ей бұяқты. Башында әлі ештеңе емеспін негізі. Ей. Не oldu? Tut kıymalı aç. Ne oldu? Açsam o zaman. Ha, altın dişin var o. Yok işte kıyakta. Gittik hem de. Bas. Bunu konuştu ya.
Акчаңды аябай. Кымбатынан эле ал десең болбой койду го. Кырчы тилер. Азыр. Үйгө кирип сүт ичебиз. Та-та-там. Саламатсызбы же? Саламатчылык. Саламатсызбы. Жомарт Салморбеков деген кошунаңыз каякта экенин билбейсизби? Атам жөнөтү да. Жок, билбейт экен. Атың ким сен? Каныша. Каныша. Мен папаң досу болом да. Чупа-чуп істейсің? Ооба. Каныша. Атаңдар каякта? Атамдар Буранага кетишкен. Адамдар бурана кеткен деп айтпага деве эле. Еще алтын өзөдө деп айтып салбайсыңбы? Каякта калтын? Ай, жолду торобой мындай тургулачы. Балдар түшүп да кетти. Балким абышка алжып калган. Иә. Башында эле айткам мен ошону. Аз биякта отура берсек мен кошо алжыйм. Жүргүлө кеттик үйгө. Ушул жакка атайын келгенден кийин тез жакта музей бар экен, ошо музейин кыдыра кетпейлиби? Барасыңарбы? Жака, жүр анда көз кирип чыгабыз. Жүр. Биз бат эле азыр, Анекдот айтып берейинби? Я. Бир мышык түлкү коён үчөчү. Бала чакасы менен үй бүлөсү менен бардыгы походко барабыз деп сүйлөшүп өткөн да. Мышыктың болуп айтып ататмыш, түлкү, сен деген шампурларды ал. Анан, коён, сен деген мангалды аласың. А мен этти алам деп. Тигилер кетип баратышабы? Эмне анча шашып? Булар точно бир нерсе табышты. Музейде деле көргөнгө жетишкен жок булар. Салам алейкум. Саламатсыздарбы биздин музейдин коноктору. Бурана мунарасына кош келиңиздер. Өтүнчөй. Бурана мунарасынын тарыхый пайда болушуна көптөгөн себептер бар. Бирден мени сурайлы болчу. Бирок алардын ичиндеги эң эле белгилүүсү бул каракайнилер. Каракайнилер Токточу! Жана келген экөө эмнеге чуркап чыгып кетти? Алар деле аягына чыгып кетип калышты. Каракайнилер убагында сырттан келген душмандарга караганда иштен келген душмандар көп болгонго байланыштуу. Каракайнилердин ханы Мураким мунараны атайын салдырган экен. Анан хан Кызымбай чаян чыкты. Могу жана кырдын улантысы эмеспи? Күндөр өттү, кыз сагынды талаа чөлдү. Эңсеп жүрдү бир көрсөм деп ысык көлдү. Алтындан да кымбат болуп эркиндик, жараланган жүрөк ыйы тоону бөлдү. Тоону бөлдү. Жарылган жүрөк. Жетпейбиз! Тигилердин мээси жетпейт азыр. Кеттик, короче. Ол жомагы? Ошол Ошол, Кайрычы? Ошол. Кайр. Вот мен сезгем. Табышмак 4 сап менен бүтүп калбайт болчу. Астачы. Эшек, көздүн карабайсың бе? Нурбек, мен Каңсыбекке айткам, акчаларын берем деп. Акча эле керек силерге, Салам алейкум. Ай! Öyle. To'xtalash. Qidirma aka. Срочно десе.
көріп тұрып тоқтамай кетші. Бары сенің айыңан. Не? Қолыңан қоқой іш келбегенден кейін қиналбайлы қоймайсың бұл. Болды ма? Болбой. Болды деймін. Мына сенің айыңан бұл екі келе соң мені өлтіргені баратады. Ақырынша. Ақырынбайым. Жома қатынның жағын жапчы. Мұн жағы жабылмайды, өзі ұшындай. Сен сөйлеп өтші сен. Ел сөйледі, сен сөйлеп өтші. Апам айтқан şu колхозға тибедім. Қой елдің барынан шuna тиіп алғанын қарасаң. İşte boşo talaşmaz anı menen boşo ırdak tülüyor kılat bizde. Hey, toqtat qıla deyim. Oldu dey. Жақын жапчы. Yapmayım ben. Oldu dey. Muamelen oturmayın bir caka. Başına sağır şundan algan benden ne gerek var? Toqtat. Mesela toqtat. Mına toqtat mına. Düşse. Düş. Akılçı. Hey, toqta! Hey! Jaka! Hey, kaçtık biz kaçtık! Çıdap dur Jaka! Jaka! Uğratasın mı? Az açım! Açılmadım! Kayağından açılat! Jaka! Joma men yaktamın! Joma topla! Ayda Jaka, ayda! Doktor, hey! Ayda! Joma topla! Doktor, hey! Hey, doktor! Eşek! Жаңы қошыналарды ала кетсек болмақ. Жомалар іле штаб кетпеді бізде. Сен жома емессің де. Бүт бар машинада қалып тұр. Телефон, ақша. Менікі деле. Оны тоспойлы, Тосшы. Хотя бы мауарды ала кетелікші ата. Assalamu alaikum. Александр, қайқа? Тоқпоқы чейін ала кетпейсіз бе? Отыр қыла. Біз ешкімді жолға қалдырмайыз, қызым? Рахмат. Конкретно артта қалды оқшайды. Мұндай қошыналармен қанша жашайсыз? Моу, Жома дегенді машина есбей я? Значит, дағы ділі жеткеміз де? Жеткеміз. Таби. Жома, амансың ба? Ешті болған жақсың? Маған десе, шуна кел. Ой, жақсы. Ассалаумалейкум. Жақсы. Шығып кеттік. Жака, бірақ бірлер сұрауда. Сен апаң Чилемені колхоздың деді өлі. Жоқ ой. Точно ма? Кечиресиз чоңуз. Телефонуңуздан чала алсам болобу? Рахмат.
Могу ким телефон, ей? Мен кимес? Қайға шығады? Білмеймін. Не дейді? Алло. Алло, Жома. Sen ne şuntoyla kaçıp kutulup ketem de öyle otasın be? Жердің түйіне кіріп кетсең дағы суырып шығамын ғой деймін. Мен сенің қаяқта жашарыңдағы білем бе? Авайла. Сүйлөшүп отуруп алат алып жара жака. Отурмай? Коркотсу. Жимді ғой бұл айфон ба мый? Не oldu баке? Ту, ета. Баяғы орыс башталды ұқсайды мұның. Қайсы орысы? Баяғы. Бас, түшіп қарасып қойшы. Емне не? Моторду. Қой отыр, жанталашасың ғой. Олар что-то не то. Жана сүйлөшүп атканда биздин жома жөнүндө сүйлөшүп атты ғой, О, да биздин жома. Башка кайсы жома дейсиң? Не кыласың эми ата? Не болуп тура баке? Контакт етпей атат. Не болуш керек? Не oldu баке? Түртүп жардам берип койгулачы, Мейлі отырыңыз балаңыз мен түртіп қосты. Жоқ, бұл эме грыжасы бар мұның. Бутум ооруйт менин. Бутқа да грыжа чыкчу эле. Азыр любой эле жерге чыгат экен грыжа. Анда рульга отур. Бас баке түрчү. Мен неме машина айдай албайм да мен. Айдай албайт. Мен эле отурайынчы, силер экөөң эле тур. Болгачы. Кыдыр байкелер го. Баш тесип бузуп калган окшойт, Соп болду. Биз дала кеткенде мындай болмок эмес. Түртүп ачабы? Мен дурайын бул автоматтай. Ой-ой, жоң жоқ бір дөң екенсің ғой. Мұртжанбы? Сен! Açpayım alacaktı. Ne? Ey! Irgıt. Точно ыргыт. Қойды. Гай, тосып отыр. Қат. Все, ақын. Паника болбо. Мандраш болбо. Потеря болбо. Грамм сейбе. Азыр өзім жооп берем. Все, ақын. Лейтенант Мукаев. Документтеріңізді көріп қойса ғой? Документ? Hazır, Жөн жайлы? Саммитке байланышты бардық машиналарды текшеріп жатқанбыз. Багажда запрещенный ешнерсе жоқ па? Запрещенный? Байке, сіз борды жет тұрбайсыз бай. Біз қаяқ ортамыз, гүлге тұрабы. Запрещенный нерсени гүлгө бараккандардан эмес, гүлдүн келеккандардан текшерилет. Байке. Жакшы барыңыз. Давайте. Ак жол. Бул жанагы депутат го? Билбейм. Базар жок тамаша келген, Булар ошондой да. Күлдүрүп турат. Айттым ғой мен сага, потеря болбо деп.
Ай, Мека, чын эле мунун баары бул интернетте бар экен да. Ооба. Ой, 1916-жылычы баягы кыргыздар качканда. Ай, өстөрү менен көтөрүп кете албай калган далай деген байлыктар бул Кыргызстанда. Мугуп айтат. Алло. Мека? Алло, мам, мугуп айтат. Мека, эмне болуп кетти? Машина açıp kaldı. Atayın da atasında. Sinyal verip koydu. Ай, тынч элеби? Алло. Алло. Buzuldu da bu. Машина тарынды окшойт. Эмне болуп калды? Резко өчүп калды го, О? Монта сал да. Магай. Sağolun Майке. Лейтенант Мукаев. Документ. Майке, шашып бараттык эле. Келинчегим төрөгөн атат. Мен төрөткөндү билем. Мен сап келе калайынбы? Тур, барып келгичи. Жо, Майке, биз роддомго эле жетебиз. Ха, роддом. Бара бергиле. Биз силер жетиз коебуз. Жо, кереги жок, биз өзүбүз эле жетебиз. Жо, Майке, ойлонбоңуз. Жо, кереги жок, өзүбүз эле. Биз менен бат эле жетесиңер. Азыр бара бергиле, биз артыңардан жетип калабыз. Азыр, ойлонбоңуз. Ай куш керек. Акчанын баары кошелек менен тиги машинада калып калыптыр да. Көп беле? Конечно. Ой, ё. Бул сары эмнени ойлоп чыккан не жолго? Эмне кылабыз? Карызга сурап көрбөйлүбү? Карызга? Береби? Берет. Коркпогула, тиги колуңарды түшүгүлө. Мага акчаңардын кереги жок. Тиги мага бензин куюп берип койгош эте тиги машинеге. Бензин, Эме, акчаңарды берем, Карызга жазасыңар да, Дептери барбы? Жок. Анда мына мени эстеп калла, Мени эстеп калла. Акчаңарды точно берем, Всё, куюп берип койсоңарбы? Всё, давайте. Всё, сүйлөштүм. Азыр куят. Карачы. Бу кимдики? Түшүп калды. Асманданбы? Ой, жок бул жерден. Так, стоять! Тамаша. Мен жаңа эле келбедим беле? Майке, койдук. Көрдүм. Эме, тиги, мен жаңа эле келбедим беле, Эстеп калгансыңар да. Карызга жаздырбадым беле. Акчаны берип коюн, карызды, Менден канча? Жетеби? Сдачанын кереги жок. Карызды чийип койгула, Дептер жок да силерде, унутуп кала турбайм. Эме, милиция чакырган жоксуңарбы? Точно? Американский кинолордой тиги алдында кнопка жок да силерде, Же барбы? Всё, давайте, рахмат. Сдачасына мороженое жеп койгула, Хотя 5000 сом берип атпаймынбы? Всё, калганы силердики. Рахмат, Давайте. Колуңарды түшүрүр эле. Депутаттар көп көчтү. Бул депутатпы? Эмне кылабыз? Буларың
конченыйга иштектер экен. Элдин батасын алып жүргөнгө эмне жетсин? Буюрса жакшы кылып атабыз. Протонго чейин кетесичи. Көрөсүң да. Жинди болгочу. 7 айлык кылыппы? Эмне? Мен деле 7 айлык болобу? Баса, жанагы анекдотты аягына чыгып коюнчу. Түлкү, коён, мышык үй бүлөсү менен походко чыкканга даярданышат экен да. Анан тиги мышык өзүнчө кыйын болупчу. Түлкү, сен деген шампурларды ал. Коён, сен деген Жома келип атко. Жома! Дейм, аягына Жома! Анан айтып берейин да. Жоманы көргөндө мынча сүйүнчү меселеге. Булар жома эмес турбайбы? Орус да кармадыбы? Ооба. Эмне качып кеттиңер? Эмне качып кеттиңер? Ой, мен ойлогом да силер түртүп келип секирип отурду экен деп. Эмне маймыл болду саңар? Адам баласынын баары эле маймылдан жаралган да. Чочундар. Ай. Тура айтасың экен. Вообще кимсиңер кайык ортосуңар экен? Айтпайбыз, уктуңарбы? Кандай айтпайсың? Байке, айтабыз. 7 өгүзгө баратабыз. Алтын бар деп уктук, ошол үчүн баратабыз. Не, анан ошо? Ладно, беке. Эми өткөн кеткенди унутуп, кыргыз болгондон кийин бири-бирибизге жардам бериш керек да, туурабы беке? Ого да. Отвертка барбы? Запасной дөңгөлөк бар беле? Акушер! Бизге акушер керек. Акушер! Байке, силер бара берсеңер болот. Дальше өзүңүз эле. Жолой биз турганда силер жакшы карайт. Акушер! Жүргүлө. Акушер! Акушер, кизи. Акушер кирип эле палатага. Эмне бара берсеңер болот. Өзүңүз эле. Ай, жакшы элесиңби, кирип эле палатага. Аман эсен көз жабып алыңыз. Деп айтайын дегем. Жакшы. Бизге эмне болду? Данырбек, сөйле. Алтын? Так. Саламатсызбы. Башка машинага эле отурайлы. Неге? Ошу менен бара бербейли? To'g'ri qarabotdim. Силер ошондо эмне кыздар? Мисс Сколго баратасыңарбы? Ошол жакка баратабыз. Мен дагы Ташкөмүр 92-нин мистерин уткам да. Ана. Просто менден башка эч ким катышпагандыктан мага берип коюшкан да. Баса,
Анекдот айтып берейін бе? Союздағы қымбаттап кетті деп отады. Байке, а вы режиссер, да? Жоқ, ал емес. Блин, если честно, я всегда хотела быть актрисой. Жоқ, режиссер емес дейін. Может, мой номер запишите, если будут кастинги, мастинги, кино, мино, я всегда готова. Чоң қыз, сен көптен бері таяқ, баяқ, желек оқшойсың, Байке, сразу бы сказали, что вы женаты. Как так можно? Пристаете вообще, уят. Конечно, уят. Қиқырып аттамағым ұрып қалды. Мұндан кейін гаишниктер досты ақша берсінші. Айтып отырмын ғой, бұлар башқаша гаишниктер екен деп. Азырқылар балдарына тақыр башқа чаттарды қояшташты. Айт. Менің балам классында әлі 5 жұмар бар. Сен балаңа тыйым. Жұмар. Кечиресиз. Бул жерде табайки чекең болбойт. Не болду сизге? Бул сиздики эмес. Түшүнбөйсүз, каралыпсыз да. Сразу эле түз барган попутканы күтүш керек болчу. Эми кайра күтөбүз. Токтогондор бар, может? О, мына. Салам алейкум, байке. Ала кетесіз бе? Башқа леморсканы ұрып әлі. Эмнеге? Кет. Siz amcaoğlusunuz, Сборға баратасың. Мурда менин да жолдошум Борчик болчу. Жок ай. Ооба. Күрөшкөндө аябай жакшы көрөт. Молодец. Даже сизди утуп коем деген болчу. Чын эле? Мека койчу. Ооба. Жолуксам көргөзөм деген. Çok takır bolğon эмес андай. Айтчу эмес белең. Бир залда тренировка кылабыз, спокойно эле чап салам деп. Тоорду карачы. Тамаша. Оқшайды. Силе таптық бұл. Точно ба? Сигнал ушул жақтан эле чыгып атпайбы? Эми күрөк керек казганга. Я. Күрөк керек дейм казганга. Молар мен точно каза алабыз ба? Кандай мол менен казбайсың? Жөнүндө сүйлөй бересиң. Башка эмне менен казабыз? Күрөктү кайкылдап алабыз. Күрөк менен. Ай! Тиги жомалар мı? Ооба. Ана мекалар. Эмнеге адиктер эмес? Башкалар. Бизди кимдер деп айтат болду экен? Алмаздар дейби же?
Берметтер дейби. Эми үйдү ким башкарса ошонун атын айтат да. Конечно, алмастар дейт. Мына берметтер келет бай. Кимдер дейт? Анда кыймылдайлы. Давайте, мен биякта сүйлөшүп салайын. Кандайсыңар, жакшыбы? Бияктасыңарбы? Mo бүт тонун барын кыдырып чыктык. Эч жерден сигнал чыкпай атат. Эчтеке жок окшойт бул жакта. Өлүп кетейин. Ой, бар просто тереңирээк казыш керек экен. Азыр мына. Байке, баштай берели. Биз айткан жерлерди казып берип коюңуз азыр, Тияктан барып туруп азыр. Примерно могул жерлерде болуш керек азыр. Силер кимсиңер? Биякта эмне издеп жүрөсүңөр? Күрөктөрдү көтөрүп алып, еще экскаваторду айдап алып. Я. Могу жерди казганга болбойт, билесиңерби силер? Жооп бербейсиңерби? Саламатсыздарбы, Жети Өгүздүн тургундары. Биз атайын шаардан келдик, сиздерге интернет связь алып келдик. Азыр кабелин орнотмокпуз тоогочу. Анан Кудай буйруса, барыңыздардын телефондоруңуздар момундай тартып калат. Sen mazgam ton koytpay açık ele айтпайсың, emne издеп жүрөсүң? Бизде иттак эле союң тартат интернет. Макул эме, тиги. Биз могу жарылган жүрөктүн ортосунда алтын бар деп укканбыз, ошону казалы, алалы деп келгенбиз. Ай, улар ичип алганы менен турбайбы, эс алып жүргөнү менен. Чегип алышканы менен кодокпойсуң. Бас, кеттик, бас. Чын эле. 2 тоннун ортосун кыдырып чыктык. Бир эки жерден сигнал чыгып атат. Өлүп кетейин. Эгерде алтын таап алсак, баарыбызга жетет. Мына, могу сигнал берип аткан турбайбы? Темир тезектен башка эчтеке жок десе ишенбейсиңер. Ой. Мына алтын бар экен ишендим эле. Дагы трактор жалдап алган карап кой. Моунуң деген чоңсун өтө албайт. Амай. Хотя сен айтып койт белең өтө албайт деп. Агамна. Акча болсо эле болду да. Түкө, бас, анын көчүп менин туалетиме ачып бас. Акча төлөйсүңбү? Кайсы акча эне? Моулардын соляркасы менен басып бересиң эмне? Жакшыраак кассаң балким тиги бриллиант чыгып калат. Болчу. Баратам. Басай, кеттик. Ма, күрөгүңдү ал. Жүр. Ой, ата. Ой. Омай. Бул сиздики? Жүр, кеттик. Тарагыла кеттик. Жүр. Булар шаарда бир этажда турган ак кол немелер. Жебетере албайбы, купку болуп. Койгулачы ай. Эмне кайгырып атасыңар? Баарыбыздын башыбыз биригип отурат. Алтын баш аман болсо, калганы табылат. Жок эми. Буранада болбосо. Могул жерде болбосо, анда каякта алтын, каякта? Ушул эле жерде болуш керек. Эл билип туруп эле каздырбай койду. Азыр барып издесекпи, эч ким жок да. Ой, жок эч кандай алтын. Каякта бир абышка ишенип алып барыбыз жүрөбүз ушул жерде. Алтын кара жерге кирсин, койгулачы. Мына өзүбүз аманбызбы, ошол да акча. Баса, жома. Жана сен издеп жүргөн эки киши эмне кишилер? Кимдер? Эки бандитке окшогон кишилер жүрдү. Жөн жерден эле адикти сабап машинабыздын дөңгөлөгүн жарып салышты. Прям мени издеп жүрүштүрбү, прям жома деппи? Ой, жок, башка жома эми. Менден башка жомалар толуп турат. Сен эле издеп жүрүшөт дейм. Сени тиги Жети Өгүзгө кетти дегендейин анан биздин жаныбызды жоң койду. Койгулачы ой. Жети Өгүздү билсем да бул жака деле келишмек да. Башка эле жома ал. Кое турчу. Тетиги кимдин машинасы? Ал деген түшүнүктүү. Баса. Эме Алмаз Бермет.
Bizdi geçirip koyulaç. Sizlerdi albay ketken üçün. Geçtik almaydı. Biz de sizlerin maşina tırtı atkanını görüp dur öyle canavardan ötü kıtkanımız. Şehirдің бұйымалы. Алтынды уккандан бери баарыбыз башыбызды жоготуп койдук окшойт э. Мен башында эле айткам, алтын жок деп. Апай? Ey, basa. Jana men anekdotun ayağına çıkıp koyunca koya turgaç. Mına. Alan kursağı toygandan keyin jana mышык мынтип атайmış. Бека, жүрсөңөр мен артыман. Каяка? Барыңар жүрсөңөр артыман. Болгула жүргүлө. Эс алсын деп мени аркыл санаадан аңуого кеткен эле Карахан. Кервендердин сарайына жеткенде аркасынан келди суук чабаган. Кервендердин сарайы деген Ташырабатта. Бұл саптарды қарасаң ақырқысы окшойт я. Ошондо алтын Ташырабаттабы? Я. Мен башында эле билгем алтын бар экенин. Жок, мен просто силерге айтпай турайын дегем. Ташырабатта болсо анда кеттик. Давайте. Караңгыда иш баштамак беле. Ансы эле жол жүрүп чарчап келдик. Бүгүн эс алалы, эртең жолго чыгалы. Анан эртең менен машина от албай калса, кидайт этмей жок, Биздин машина итак эле дейт боомдо калган, так что кидайт эте албайбыз. Жүргүлө. Мен орынчы. Мен азыр. Кандайсыңар? Мам, кандайсыздар? Жакшы алтыным, рахмат. Анарже, кандайсыз? Меникилер кантип атат? Эже телефонду көп бербей эле коюңуз, ата отура беришет. Ой, мен силерде эмесмин. Биз деген учурунда балдарга телефон бербей эле чоңойтконбуз. Алия уктуп атат. Азыр. Ана силер каяктасыңар? Ата, срочно, туруңуз. Алмаз байке, туруңуз срочно. Кыздар, Мека, Жака, бермеди же тургула. Бол, срочно. Түндө ушундай жаттыңбы? Мен кийинчен уктай албаймын. Кийинчи. Үтүргейди келтирбей. Не кыласың аты? Тиги жок. Ким? Жома жок. Не? Кидайт этип кетти Жома. Жака, кана күйөөң? Мунуңар кидайшып турбайбы? Мен сезгем да ушуну. Ошол вообще эле оңолбой калды го дейм уже. Жака, ошо афиризгөң менен кантип жашап жүрөсүң? Эми эмне кылабыз, Жолго чыгыш керек болчу. Кимден эми жардам сурайбыз? Токта! Байке, токта! 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 Жок! Барбайм! Тоңорду казбайм мен. Силер таксилерге жардам бере коюн деп таң атып, туалет каздым мен. Жок, тоғону казып кереги жок. Жакын жерде вулканизация барбы? Тетиги дөңгөлөк жамаш керек болуп атат. Вулканизация? Ушу тоонун арасында каяктагы вулканизация? Байке, эмтеп жардам берип коюңузчу. Эмне машина? Тигине? Хондабы? Ооба. Молодец экен,
бат деле бизге ылайыктуу дөңгөлөктү таап келе калганын карасаң. Чек чоқон, да. Туй енең дуайне. Негізі тез оның болды, ә? Айран içесіңдер, жете өгіздікі. Ата içесің? İçmeyeyim. О, мам. Ай, жанағы Ташрабат жөнінде тегіл интернетте толтыра маалыматтар бар турбайбы? Эмкиче билбей турбайбы, канча бөлмөсү бар экен, э? Ой, кирип баратып санаса 30 дейт, чыгып баратып санаса 31 болуп калат турбайбы? Ай, балким тигил ошо менен кандайдыр бир байланышы бардыр, я. Болуп турганда тиги мен сага 5 мүнөттөн кийин чалайынчы, э? Ага, макул. Жоман бияқта жүрбөйбү? Билген мунун ушун терин. Кеткиле. Бияқта жок кен алтын, кеткиле. Эй, кидальщик! Не деп атат эми? Жакам, не келдиңер? Кеткиле деп атам мен силерди. Кеткиле. Дөңгөлөктөрдү төлөйсүң. Сендей кошунанын барынан жогу жакшы. Кайсы дөңгөлөк? Чумо! Демек барыңар кошуна турбайсыңар ба? Кошуна ыраазы болбойн, Алла ыраазы болбойт дейт. Туурабы? Молодец. Кошунаны тандабайт дегилечи. Болдучу. Кое турчу. Машинаңардын дөңгөлөгүн жарбай эле өрттөп кетсем болмок экен, могул жакка келе албай калмаксыңар. Эл слишком көп экен, кое туралы. Бергеле сары. Мен бе? Ана мен бе? Так, азыр могу кошуна пошуналарың менен киресиң дагы алтын таап чыгасың, эчтекени билбейм. Түшүндүңбү? Жаңы эле издеп таппай койдук. Карап чыкчы дагы бир жолу. Балким булар жакшы издейт. Эй, сен абайлы, э? Бутун кыржасты ачып кетпесин. Так, стоп. Кроме женщин и детей. Калган ары кергиле. Өзүң женщин уктуңбу? Я девушка. Эме, девушкалар менен дедушкалар кала берелүүбүз анда? Кирчи, чал.
Адик не екен? Жоқ, что-то. Бияқтан ізде анда. Оң жақтан, Күгіз. Фонарьды түшір алдым мен. Қаяқтасың? Сен қаяқтасың? Мына маған келсең анда. Сен мен үйіме келсең? Ол сенсің бе? Мен Ол сенсің бе? О. Не қылып отырсыңар? Фонарьды жоғытып алдық еме. Бияққа жоқ екен теге алтын. Бас сізде келе. Қадырбайке! Қадырбайке! Қаяқтасыз? Қараңызшы. Тымақтап алдым. Бұл қойшылар ғой. Бірақ жаңыл екен, Қандай екен? Башыңызда... Не? Неме? Башыңызда... Емне? Адик, өзің кедәлші ұқтың ғой? Немені кедәйтіп кетті, қашып кетті де ойлап аттыңар өлеміне. О, сенің өлегін ойлап атқанбыз. Мен күн өлемес екен түсінің көріп? Сен постоянно өлі сүттен ақсың да. Ой, что-то башқаша екен. Адик! Адик! Қыдырбайке! Жома. Адик! Адик! Жома, қаяқтасың? Жома. Жома, қаяқтасың, Адик! Енеңді